amat ieu. Pokecang. Oh sih. Mana orok? Nah. Cok tang bayu. Mah tuh orokna. Siaran. Gerah sampur aing namun di dieu. Oh, aing nyampernya. Oh, tunggu di dia. Oh, gerah. Oh, tunggu di dia. Lu kemana mana? Oh. Hei, segera yuk nyai yuk. Asya. Yuk ta. Nah, ini dikumahakeun. Nah, nu dikumahakeun ih. Cening cokcang tadi. Atuh ayo cokcang. Ayo. Wadong kamari deh nya. Naon kemari? Bicarekeun dia mah. Henteu ieu mah. Ade. Ya, Samping saha eta? Bau amat di samping. lumayan duit. Tapi nyahap-hap kan bawa ka unang ya. Bodo amat lah, cokot bae koin duitna. Waduh. Waduh, duit aing leungit. Wow. Ih. Kamar duit aing. Tinggalin gitu bonya. Asa dibawa tapi tak yang tadi. Mulai di Jemblongan, alangkah baiknya kita pelenturan terlebih dahulu agar kita terhindar dari cedera. Siap. Ambil posisi masing-masing. Siap. Siap, gerak. Tolong kanan, gerak. Tengah, cen. Hiji tama ih. Oh, ampura. Tegak, gerak. Pelenturan dimulai. Tuh dua. Ganti. Tuh dua. Selesai. Bikin lingkaran. Mulai. Cing cari pitulang bajing kajepit. Ulangi deh. Ayo. Cing cari pitulang bajing kajepit. Ih, gati ki mah. Mungkin tuh. Hompi bapak ya. Ayo, hompi pak. Hum pimpa lai hum gambreng. Walah, tadi dekil leungeun ayo angin Oh, jadi dia dari tah. Hongos gerak, aing jadi yo nyamun di gerakan. Itu kan dia nyampe 10. Ngintip dianya. Ulang ngintip dia. Awas mengintip. Yeay. Salapan, 10, ngus. Iik, jaga endung, main nak. Noni bau. Aing. Tai. Hangit orai, legit taina. Tembong. Dia mah curang, nyamunnya jauh bae. Jauh ti mana aing? Nyumputna gedenya dong tanah beuti cau ih.
Seren aing mah. Jadi dia tah. Udah jauh udah nyamunina. Oh. Hiji, dua, tilu, empat. Ih, kuncen. Ih, jadi apaan? Kenapa tuh dedinya? Wah, coba gandeng, kena Kadi dia. Gandeng, awas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bete amat yuk. Jadi keningnya. Jadi kan kau tadi iya dijemblongkeun deui ku aing. Ih. Yaman tuh Yam. Kulo keningnya tuh ya. Tuh. Ih. Kike. Naon? Saya ii. Geus gerak ka dieu. Moal ike. Jauh. Jigan dog ige. Geran am. Nah, bau tai amat di dia. Iya, bau dicek tai. Aing sabarang ka dibawa tai yang hadir di ditu. Gandeng. Kayak ih nyawan. Ngesan be yuk. Ih, bolong. Karonya dia tuh. Tiga gue jadi. Teuhin. Ayo. Ih, bolong yuk. Dia bau tai. Bolong daripada dibawa tai. Aing bau. Parah, orang. Cara amat mungkin nyemuni. Ari itai di mana bau amat? Merasa tadi majante. Maket. Cantik. Gerati amat orang di siarana. Tinggalkan bayi lo joken. Akaran tanya muni. Yang duit mantap. Beli es. Teh. Meser. Teh, meser. Naon? Gelis amat. Teteh nama tuh, Neng. Aya di dapur. Wes rontok. Wah, sensi amat, Neng. Meser iya, teh jus. Baraha. Atau hiji bae, nanti seur-seur. Tai kali di bau ya. Pakai segala. Aneh mana itu ya? Sini cek paku pakai segala. Yakin aing mah pas nyaran. Yang balik po. Seren ya. Iya, tamah. Aing bae dia mah. Ih, kundung aing. Gapleh aing. Ih. Betang. Ya. Terus, Neng. Pakai segala. Parao. Tai kene ya. Nuturkeun nya. Epul. Epul jajan di merah-merah. Minum es, cium-cium. Tawaran sih, Pul. Yang haus yo. Woi, tukang mendo, kadio. Hayang tuh yo, jajan. Ayo mau pembuka duit yo. Kadio. Ih, asik dia. Ya. Oh, banget. Kadik. Tuh, jajan. Neng, tah. Seram, nyokot tuh. Nyokot. Bebas. Nanos. Ah, geus geura. Dibayang mah yo. Emang kopi. Ayo popes yo. Yo. Naon? Mejayu urang geus ulah kikian bae yuk. Cara pe aing, boh. Dia mah atuh geus situeun meujeuk kieu bae. Kana citra aing goreng di dieu. Boh aing hareudang yung. Oh, kudu make jubah bae kawalahan aing. Aing lain masalah teu hareudang aing sarua. Cuma kan aing bebejana karena masyarakat di aing di Bangladesh. Teu hade yung, teu hade urang kikian, boh.
Lamun geus ngabohong sakali ka ditu nage urang boh pasti ngabohong di bae. Moal hade. Wah, kawalahan aing mah buka dosaan. Muju urang mending jujur bae hayu. Wih, wayahna wih dia mah. Isin aing lamun misalkan jujur deui mah. Oh muju ya, ayo muju. Ayo Kak Peor. Ngomong ya. Ya, ada ya. Oke. Assalamualaikum. Dik naon dia ka dieu? Wah, tenang, jangan emosi. Enak euy. Enak. Atuh eta iung kamari cen datang. Kan disawer. Duitna mah dicokot deui. Aing diolo. Tipu. Satu nyeri hati. Dempu dia yung dempu oh. Ih. Sebarang balik di Bangladesh. Lah kitu dia yung. Wah, karakter kalian semua emosional. Nges kali itu dia mabur tuh. Mau jadi mabur jelema kitu mah. Dia Sombong dia. Dia. Sama dia. Ih, jadi kayak kewek. Wah, marah besar. Asman, lari. Oke. Untuk ini dia. Bu parah iya, ningakeun. Aing sorangan di itu burung tadi. Lawan nih datang-datang memarahan. Dan tadi aing mah tah kana orok tah. Aing gede itu cok cang ditinggalkeun kalah. Nah, makin kadi makin bau tai garing. Ngah, Puguh aing ge tita di tangga betai. Di mana botai nama? eta naon tah di rung dia. Coba aing ngerak. Tai. Iraku. Orok jajan. Payah ini. Ulang kita yang belum paham. Bu, pestanya. Kaunang. Kaunang. Mau ditraktir ku Apple. Segera, ada kau nang Alpha S lah. Nyandak bae kaunang. Kopi, kaunang mah kopi biasana ge. Gera los, gue ditraktir ya, mumpung kedua atos. Geura kaunang. Gera. Wai Apple, coba sih yo kau nangasaan ulah orok pan traktir. Ih, atuh geura. Tadi geura-geura ge geus geura nyandak bae hang naon. Wai siap. Teh, teh. Masih gandeng amat. Ih, Neng. Tijus, Neng, tijus. Kaunang dulu, karena bikang mah lembut. Ciu tuh karena bikang mah kom kana urang galak. Gandeng dia, kadang ngekueng tidak ngomong. Tuh gandeng sih. Ih, nyak maaf. Kadang mesti calik. Nah, nang jer bae calik tah. Ya, Mas geramu. Neng, bayar ya. 75. Bu bayar bos. Tenang selong kayak yang dibayar kabeh. Ya, kau udang ya. ya. Kina neng. Ya, atas kau udang ya kembalian nak. Atas santai ya. Tadi atas kau udang kan di leweng. Pengen duit aing eueuh. Wai dia segala pasti iluan. Duh, kaurang mah terang. Hantu.